te whatalo whale mai monga le tatu nune fo tātou whedua i. Le neia so i le alofa mareanga le leo le tātou ta pausi le langi e alo mai o tala o mena te tupu i Samoa. I tātou tala tō mua, ua whasolo susue ngal matanga duenga o leo leo, e whasanga i sa mata upu, e sa ile le mafu anga le whanoa i leo, po le maliwa i leo se tamatiti a onga, se fuluma le lima tau sanga i kolisi, i le whaituma lo i whale a lili. Ua whailoa e se tasio sui ale pulenga le matanga luenga o leo leo, e o mai le teimile nei ele i mautu se tala, e tu sai mare mafu anga o le whaabelabe, ai o loo wha solo su enga le matanga luenga, o se teimio na tu ina mai leo se whamtalanga, e tu sai mare sa i linga le matanga luenga, le mafu anga tonu, e pe ona whanoi le soifua o se tama onga, o le kolisio whale a lili. Inisio tātou tala, ua whailoa e le fionga a fitu Naomi, o le whaululunga lea, o le wharatonga, o le Coast Trust, leo lo tau sia i la tu e iai ngase ngasa le mapo whau, e titi pasene, o i la tu e mafua o na iai ia ngase ngasa le mapo whau, ona o whaalawe lawe pe o na a fiai, o whaalawe lawe po mata upu whale ainga, ai o lo o mawalunga, le whaafita hauli, o le a fia po le maua, o le ngase ngasa le mapo whau, e mafua mai, ono o le a fianga o whala au whasaina, sa wiri linga le nei o le nei tala. I tāua ono o se whawhitauri mātu ia o lo o pia ngai matatu atunu. O le mātau o le matu whamaumaunga o lo o iai. I taimi nei o le to atele, e to la iti e o lo o maua i ia fianga. Bei o fianga tulango a inga ma whalavelawe ia po o whalavelawe ai o le toʻatele e mafua mai i taimi ese o leo langa i le tango fia leo whala kasaina ma le awa malosi e le whapetasi lua ia o le tele o na amata mai le amatanga o tupua ai le lua le sifulu iwa o tausanga e o mai gai taimi nei. O le mafua anga lea o lo tele ai ni papita o lo maua e ngase o tatu whanaunga maan. Le fianga le mafu whaua yo le maurunga pasene o le tūlanga o le whalau whasaina. Sa avileila. I se tala mai le malo, o le whainga malo talwai le na pasia ai i le whaatinoina lea o le National ID. O le ID le maua o mai whaamtalanga e whaatatau e le ngata le whaasino manga o le tangata o lona soifua o le awhioanga a tō ma le tele o whaamaumaunga o le a maua o mai tonu matu ina tonu o le ID le pe o na pasia e le whainga malon se mai atu nei. Pite iane e tō na i le whainga malon se mai atu nei e le mwhai o na whaatino ina o na onisio whaapitau li sa whea ngai matula i mai le nawa i tau. A o le ua ba ia mamoli mawina i lunga o penga ta whailangi le tūlau le malo le sau no ai lea po le whaidoa inga a le fionga. Minister tinam ta mai ta inu o maang so ta io ia fo io lo ba ia le matanga ruenga o whainu mera wha mawina le fionga moe wha wawo Julius Tafunai o lea na maua se lato whaidoa inga ma le company o le KVA consultant o lea la lato whaatino ina a to ai ma le pulenga o le official whainu mera wha mawina o sa wililinga neo ne tala. Aloha kai, ia. O le atule whamaro kai whoka i le tō tatu mā kai le whiwha. O a tenga ni whoia so ata nei. I ele tō tatu whiwha i mō mō tō na whanura ngā nei. Whakai whoi o le whakai. O tatu ngā ngā whoi ni shofu whonga tā ua tatu ngā ngā. Ia mō whipa ai whoi company. E mani si whoi o company mea tū māo. Ia mea whakaro trai o whio whoi o tani. Ia me se whoi e whoi sui whoi o lumu mole. Tama ia mai a whoi o ni tēko pāu. Whasai mina o kamati ia. E o tala pao me whamani mai e tūata tapena. Ia msoswani mai a watu mwhena ia tau. Samoa o tatu whamu mole. Tapena i le a airoma mole. Mori o Samoa. Mai le tua
mai le matanga luenga o leo ua faasolo foi suʻesuʻega le matanga luenga o leo e faatau se tasi foʻi o faalabelave e pei ona moli mauina i luga o pega tafailagi lea na tulaʻi mai le nofoaga le University Aoao o Samoa o le ata le pei ona salalau luga le api o foliga po le Facebook leo loo moli mauina ai e se faaaogālima e pei ona faia le vao tamaoga o le University Aoao o Samoa leo loo faamanuʻalia ai se tasi foʻi o tamaoga e toa se fulu ma le valu i latou na aafia i lenei faalabelave sa faatinoina le valava o tamaoga ma ua faasolo i ai suʻesuʻega le matagaluega e tusa ai ma lenei faafitahuli e leo se taimi muamua le ua tulaʻi mai ai ni mataupu faapea i totono le loto i fale le University o Samoa na salalau foʻi i luga upega tafaʻilagi luga le api o foliga se isi foʻi ata e pei ona moli mauina ai foʻi nisi o fanautaine o loo i ai se vevesi ma faatino foʻi nisi o faaaogālima ua i luma nei lao le matagaluega o leoleo lenei mataupu e faasolo i ai a latou suʻesuʻega e tusa ai ma le aafiaga o fanau e pei ona tulaʻi mai i totono o le University o Samoa ma le tatou tala mulimuli e le o malōlō le fioga fuimaono o matautia heta o le ofisa sili po le faaululuga lea o le faapotoga o le Salani Bright i le sailia leo auala ina ia mawhai ona whaapenefiti na ai ma whaamia ina ai e le ngata sui awai o le whaapotonga ai whaapea fo'i le tu maro lawa i o whale ariri o sa wi linga nei o nei tala. Mato o le persone o le Salani Branch Horizon Incorporated. Salani Branch Horizon Incorporated was established back in 2018. O le Salani Branch Horizon. O le mato sa ilie o avanoa i le taulanga. I kai ana mato maua le taulanga. Ona avele ino i tu al mato community, mako vulnerable community le whaatali mai tua. Ia e development na e area mato community e source of our one of our biggest interests is the environment. So previous years we were able to reach out and look for opportunity to build rubbish cages for our villages. So, and we were able to install whakalapisi for the whole of the constituency, Kalalili too. But we were mainly focused in Salani, but we extend the opportunity to our nearby villages. And we were able to introduce the segregations in lapisi pe esele plastic esele general rubbish or esele can aluminum cans, and we also distributed segregation gauges para ngalino kuanga paitele pe faz committee fale aonga ia o ono fuanga fale oloa e ono tele tangata. We whaafonga le tūranga pēna ele tautua mele unanga lau Samoa Entertainment o talo mena tupi Samoa tātou whiloa i le aso tau le tau walunga o ngā lunga nei pai aso soifua.